With the permission of Honorable Mr. Speaker, sir, today's motion, Manipur na pre-Mazar political status ta hanjinba ngamlaba matamdada Manipur India ki conflict wakhainaba ngamgani haibasi taseng na magchumba na. I strongly support this motion and let me share my valid arguments. Mr. Speaker, sir, Manipur kunay masagi oiba chahili sing anigi puwari ka sagona jaramba maning makhatam lamba layba amani. Adubo laybag tibadi 31st September 1949 the India ki fibanong dating kipadagi Manipur bu India lenga asina divide and rule ki policy shana dun awabagi pagda Iraq na hali. Mr. Speaker, sir, motion na sida panbiri ba pre-Mazar political status haibasi karino haina hangba matamda pre-Mazar political status haibasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯖꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1947 ꯗꯒꯤꯅ 1949 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1947 ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯕꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥꯔꯣꯜ 7 ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ 7 ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ tung tana semtharakba India ki constitution da Manipur lenga yaugdaba aduga warol ni 5 subada laikhi madudi Manipur ki internal sovereignty da India lenga na khuting zindaba aduna Mr. Speaker, sir, Manipur na pre-Mazar political status ta hanjin ba ngamlaba matamda na Manipur India ki conflict wa khaina ba ngamgani. Mr. Speaker, sir, ngasi Manipur amadi India ki conflict sing asigi marakta masing yamna thokre aduga conflict sing asigi waroshin amata ngasi phawa purakpangam dana lairi. Mr. Speaker, sir, conflict sing asigi root cause the right to self-determination of the Manipur people haiba to suspend to bikiba dagini. Mr. Speaker, sir, ngasi ma akhoina thengnariba conflict khara dang thamjarabada government of India amadi NAC and IM anigi ceasefire amadi framework agreement and Manipur ki territorial integrity bu singnari. Mr. Speaker, sir, government of India amadi NAC and IM anigi maraka sathagiba inakiba Benko agreement without territorial limit haiba wahai ahum adu yarakpadagi June 9 pangi thawdo thokribani. Mr. Speaker, sir, aduna aikoina pre-Mazar political status ta hanjin ba ngamlaba matamda internal sovereignty ki wahan thok lairaba matamda aikoi ki territorial integrity da kanana su khutingsan ba ngamloi. Mr. Speaker, sir, amorom da so draconian law of us by 1958 asibu Manipur ki laimai ase da India lenga na ngasi phawa thamjan biduna United Nations Declaration of Human Rights ki Article 1 right to equality, Article 3 right to life, liberty and personal security, amadi Article 9 da yariba right from arbitrary arrest pusu formula singa duna Manipur miyangi hingbagi wahan thok le handuna awabagi ipakta Iraq na hali. Mr. Speaker, sir, amurum da su ILP ki conflict. Mr. Speaker, sir, Manipur na Mazar agreement sign tawngajige gi mamangda Manipur da mitop miran sasanglakbagi permit system haibadi Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 lairami adu bugumba permit system adubu madam madu gi chief commissioner Hima Singhana blarnai wakhan khara gi damakta 18 November 1940 da loktok biki baduna maram oirakan da ngasi phawa mitop miran sasing asi leptuna changshilak aikoi gi sambal adu thugai biduna aikoi yelho mising asi mutkiba yanaba lambi amasili. Mr. Speaker, sir, matang asida thamjaning badi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People ki Article 3 na piriba right to self-determination gi wahan thok Manipur ki laimai da leitri. Mr. Speaker, sir, aduna aikoina pre-Mazar political status ta hanjin ba ngamlaba matamda da UNDRIP na piriba yelhomi gi hak haibadi yelhomi gi lam yelhomi na ngakba yelhomi gi lamda thokba pothok yelhomi gi oizaba yelhomi gi lamda thabak thoram tawge haiba taragadi yelhomi gi ayaba loba haiba adu leiduna Manipur India ki conflict wa khaina ba ngamgani. Mr. Speaker, sir, amorom da su STG CM hybrid civil draft demand committee Manipur na maijai boy Indian constitution ki 342 article 342 ki matung in ST list da chahalu haibagi conflict amoram da su citizenship amendment bill 2016 asina Manipur amani north east states in the yanwa town akaya pirakadari ba asidagi kalu haibagi conflict sing ase Manipur na pre-Mazar political status ta hanjin na international sovereignty lairaba matamda da wakhaina ba ngamgani. Mr. Speaker, sir, puwari na sakini maitai pangal Jingmi nungshi sana na yoshabi makung ohongi saklon lauduna hingminarami adubu India lenga asina divide and rule policy sanaduna akoi masilgi marakta ethnic conflict kaya ama tholale. Mr. Speaker, sir, Manipur na Mazar agreement sign tawrom deba taragadi akoi gi natural resources ase protect tawbang hamlamgani human rights ki wakhalon leiramoi jingdam haibagi khaigong gi wakhalon su leiramoi mito miran sasina su akoi bu language asilaklamoi. Mr. Speaker, sir, Sarmilana chahi tara manga chara helamoi. Mr. Speaker, sir, restoration of the pre-Mazar political status is the only means to resolve all the outstanding conflict and the crisis that the Manipur has been forced to live with it. So, from the above facts and figure, I would like to request Mr. Speaker, sir, to kindly pass this motion from the floor of the House. Thanks all.